Meghalaya Ribhoi District alongta Meghalaya Karbi Cultural Society atumpen Kechengsi Junior Karbi Youth Festival Katalon Ponjiaphan Katesik Kachedang Ponboma Birta Nangle Meghalaya Ribhoi District Amkang Kido Akarbi atumpenta Kechengsi ZKYF Katalon Ponjiaphan Chisik Chedang Ponbomlo Habar Karbi Risunimso Rongaji Meghalaya Karbi Cultural Society atumpenta Meghalaya long kido Akarbi doan atumpen Rongaji arni Ritnong Chingdi Pendanglok Lunbari Malun Heihui Kikan Kachipati Dunjiaphan Atirang Tina Tumpenta Kikan Charlie Pon Bomlok Kikan Kachali Bom Lapen Rongaji Kipiduji Along Klamalong Pen Nangkapachini Dunalamthi Arjusina. First of all, I would like to thank the Cat News for coming today. My name is Korbarinti and I'm one of the members of this KCS dance group. We have practiced this dance about 4 days now. So the preparation is really going well. The guys are really doing well, and we are really excited to perform this dance on the 4th and on the 3rd and 4th of this coming festival. Fang ke kardomlo, nilimen ke munjurung pi, niliki klub akam ke trishral lo la umrang unit para si nilik cirono pala KYF fast KYF ke miat si klempok si ciron do kardo. Oke, jauh sir. Tanang lipan tanta. Tang si ke tang kacing hon akar dom kajen lah. Kalau men ke rolling star ini di KCS Meghalaya Trishral non kiwangji Karbi Festival ini aningkan fisik sedang lo si li Meghalaya kita tuman ta neng arong neng isi pensi so fisik sedang cengpon lo si non sketri atau hai do langkan si ni alam domnya Neng arong parpik lo nan laba apor pining nan la son riso nimso arong aje kais pate donyi nanda Meghalaya along ri leke pining si first KYF Karbi riso nimso a festival Kechengsi kais pate lang la si unan kado kawe nan la ki kem kira sta chisik sidang lo na pen ning thelo bagado kawe a program non kispati ponji anta pachok pa chun ponuni si neng thelo apen la kado gawe units along ta non la items la events kispati events ta siwan thaibo kusineng ha neng thelo bagado gawe ta neng arong pensi lang lita da nang stong dun bo si neng thelo la si aningkan guang kidam tang aningkan spate dun non dederlo non KYF kado gawe lang lam thai te pininga bang sing nengkan thomkep angdeng lo stada Meghalaya bang ke pinengsi kiceng don lang la si neng rong parpik la si neng thelo ba kado gawe ta program bang mesenyi pusi neng thelo Meghalaya kado gawe amka unit krithom do la si la krithom unit anta kado gawe la spate dun dat isi neng thelo la pen la don rap aman kido abang ta taram thedo non la MLA MDC local MLA MDC non da Ribhoi district along lapen la parta NGOs don rap apeng man apeng kido abang taram thedo lapen nengha lo ba Karbi anglong penta non la KCS central body penta nang kilang nang ki ridu na bang ta non da anta nang stong dunye si lama julong do seneng rong parpik non la ba penta nasi kado gawe non la Meghalaya along kado gawe Karbita nang stong dun thaibo tebok tere lapen kehlo arong tado non la Jaintia Hills dona bhoi arong do East Jaintia West Jaintia kado gawe kuhin ta Karbi arong du ulang Meghalaya along hali Karbi kidudun sila majid ta neng arong u peneng abang ke kado gawe Karbi stong thailo nasi lagi isi a platform neng kang sam a platform lo ili jutang jubat kesirim kesibat apen nengrong do neng theu ba kado ko beta program la mesen si pachun bo pusi si hirjume arnam phanta chohang lo kado ko we program la arnam kirapen si kado ko beta pachun
unbo pusi lasi kado gawe ite tu anai pui bangke kado gawe la zonal festival KYF zonal festival kidoan 30-40 ya zonal dothal kado gawe ala Arunachal lapen la Karbi Anglong ta du zonal festival da Meghalaya zon penta hirjume piduno la kado gawe ta mesen program kepecok pecunia phan jorolo kardom